button. Asa mo ko? Oh, enter. Enter. For playing now. Johead. Where are you, Johead? Batang pasaway. Palaro daw kapatid ko. Ay, Chooks TV. Sure? Hindi niya si Chooks. Pangalan lang. Dapat antay ko si Chooks. Diba? Ay, Chooks. Sagot si Chooks. Okay. Assassin. Paglag. Okay, bago pa lang, lag na. Ayog lag, please. Oo, patas mga viewers lang to. Tago, patay ka. Bahala ka. Paputok na eh. Saan ka na? Kasi ang dali. Ay. Uy, sabi. Paano na kayo parapan? Ba't ang lang mo? Ba't lang? Si Johead. Gaming to, receive na kay family. Nawala, no? Ay, receive na kayo, nag-playing ko. Tatahiya. Ayan tuloy. Wala na. AFK. Check ka naman. Got it.
Eraste, si John Paul, si Mark, o si Nigel. Mato sila malaki. Or magpa-audition sila. Pilipinas ka talent dito. Apply. Tingnan na. Tingnan ni. Tuloy. Ewan ko. Balmon. Wait lang, balmon ha. Parang balmon ka. Nagkasigat si Joe batang pasaway. Oo, ano. Ingat kung may time. Ay, rampage.
Okay, pagka sa vlog. Ayan. Ba't may lamok? Ayan, lamok. Ayan, lamok. Wait, wait, wait. Tumbal mo na yan, tumbal mo na yan. Tumbal mo na yan. Leg. Player mo karon ka pa nito. Pag-tulis ko pa ha. Pagdalag. Parsa. Wait. Nagtula ko. Anak ko. Wala to. Ay.
focus. Gigi